Adarsa Vidyalaya Rongkhang Pen Kecheng C Hslc Asatlang ke Tokdun Pen result me sen ke vanajok candidate Satum Aphan Karcho pot non hedjong asamang kang pialong Hslc Asatlang Apharman result peklang pon etno lason si halapu nizang kar bianglong dongkamukam municipal board mate Rongkhang block arlo koti pialong Adarsa Vidyalaya Rongkhang along tame pining 2025 to 2026 aning kana Apharman Kecheng C Hslc Asatlang ke Tokdun Pen 10% mate 100% result ke wan pithega jok Hslc Asatlang ke top duna candidate Atum Aphan kachero mai ke paman po Adarsa Vidyalaya Rongkhang along a principal men lake dhan pradhan pen tame nong me ke wan thega pot choro baje po athe Adarsa Vidyalaya Rongkhang along pen pining Hslc Asatlang ke cheng sike tok dun pen kat du ka ve pen bang phi ke bang mong pen bang phi ke Atum anstame first division si chipalong dun laban bang Adarsa Vidyalaya Rongkhang along pen topper chipalong dun bang men lake dania NTP 89.8% on chipalong dun laban pini Karcho ajai megalong chitong dun dongkamukam municipal board vice chairman Harmon be laban bang sojai megalong SMDC Catherine Tisopi laban arisang ho tum chitong dun si mesen pen Karcho mai pachun pon lo pusi perang kya thaino han nang pachin ni dun dongkamukam ben promise serang report news headlines 24/7 like the heart of Tongkamuka Municipal Board. Puno. Lasi result bangke first batch lo, da CBSE pulang te katawe te chini lo, like most prestigious course of India. Central government andar bangke like isi ketinai a course lo. Lasi da 40 student dan mahajong principal sir ninje lo. Lasi alag likan dia take pen lalu like nong nam cetang lo ate out of 57 asam bang lasong Adarsa Vidyalaya putu lasong bongkan data isi number 1 kilo pulang te like curu ini lapen itu pinpul pon me like itu curu nangi laso school ate diploma doktor dulu dan orang sir non ASEAN sir alang ni kapor ipen sila bang school ke kewan jom sila school ladak wan we putih labang solong leke komane hari dengle atlo na kenal itu media tu tak ni po lasi curup piglo doktor tulira rahangsa itu menurut siam sarlo alang ni kabor ipen laso Adarsa Vidyalaya Rongkhang ladak putih pielong nang kibikok labang ke ilitum west karbianglong at kacarli atau makan mangke bahari kit hidung angkek lo lapen non angkek peklang lo lapen ahok ladak science pen match labang ke penang tum position dulu lasi science pen match abang ke pining bangke CBSE ladak ucap kali mana as aso subject bang asap tough check wai kita me dak teacher sedang josi honorable CM sir pen aku nang bor idun tu pulong te labang ke ansu se meji lasi dak iltum principal sir dak don bahadur pradhan alang li kabor ipen alang principal dak wang dep pen bangke nilitum parents tum hoi tame ba SMDC member pu Catherine Baidu pen dudun lo lasi dak parents tum tentang cooperation tepik lasi jasmet pet alang li kabor i nilitum principal sir pen kabor i pen ajok si jasmet pet dak center kelong jong si center long le pulong te 40 student tum a parents ke itu along ka preke dam pulong te exam apor bangke bukhari ki sumbeji ate ojai pen la bakso CBSE course la so subject itu jipan umrang so si per night si homestay itu na 2000 3000 pulau te la so bangke bukhari ki sum ante do la si nang litum cini lo dak penang presar dolo di potsi la sentar Harman dak parents tum aku kecirung nang mampu la itu cirung nang kok ate ladak bang asap so mane isi sentar kelong lo pelong te prai anom sa bang ke dak kenang so lasi ahok lo ditum parents tum dak meeting duduk pensi a sentar bang ke panggo nang nilo pupen ditum dak sentar parents tum cirung pensi wa lasi la 40 student tum a parents ta joy hang pen dak exam aron aten pen dak bidun long lo la pen min sampik lo 40 student pen
labang ke itu honorable CM serta ani ngaromri un eji labang so Mrs. labang ke nang itu mapudi ben CM sarlo apa pele nampo labang in future kami anso se labang so adarso vidyalaya rongkhang labang ke anso se nonik pe banjir kan bang ke menjong municipal sar tapulo pasti anso se nitum kadok we parents koi kan me labang ke cerap cetudun po media bitum kan ini henkan ini tindak nanti tahu jadi suri kadang no masih milinan bagai janseng tuh milidak darsa bidola rongkang long non first base mereka kelas 10 first base apa yang sih lo Aphan itu pining ngadakkan misen yang teknik lang pon aphan itu guardian han pisilam sisibak lang pon to militum pernah tentang si ini orang pikanjang loh cuma militum dak rongkang darsa bidola rongkang bidola longpen non first base ke top pen militum school mate dak kado ke school lo dak school pen first mate misen ang ke long pot militum kado ke apena sunta ini orang pik al cuma dak ke pas am tane ekdom kado ke ta first division side ekdom distinction star mark lason kelong bendu lasi nilhin pen bangla teacher to han tane turuin tung alang litum kabori pena job alang litum nangabori pena job si pini itu masama tane 8 percentage kelong no lasi litum teacher aphan anu se suri kadom ajer ilo principal sa pun kelok dak teaching staff no kelok do yang tane juru parpik al